بلد پیلا ایرشا داویا کرکریا داگیرکریا دولت ترکیه ده تبی بناسازیا باجان و گلک ناوند نجی بو ارمانجا ایرشین کرکریا داگیرکریا دولت ترکیه کو یک جوانجی دپوین آرد بونکو ل باشار قامش دو هاتبون ارمانج کرن ل دپویا آرد پشتی کو هات ارمانج کرن دروجان به قاسم میلیون کو 500,000 کس ل قامش دو نکارین خو بگهن نان جبرکم آرد سرکی یکل فرناند هات بلاف کرن جوی دپویم یا ارد هات بلاف کرن لسرویه که جی نوچگهانه ما راپرین علیم هم بری خودان دپویا ارد و همجی زرارین کل دپوی و ارد دپوی دپوی جی نوچه که طایبت آماده کریه املی تماشا بکن. هویتیا ایریشین ترکیه لسرلاشی ولاتین هرمی برنگکی زلال خویایه. اف گوده یک جبرین دارین ایریشا دولتا ترک آدا گرگره پرچین بومبین ترکیه هیناجی دپشکاوی ده چکاندیه مطرسیا بجیشکان اوه دبا کو پرچه بلبتا اولا شوی ببره گوشتیه کتیر ایده رئامن یا چپ يقو عميد طبق محوري جير شيكن چند روجه كدي قلت ليف شيبو وجهي خده بميني قلت ليف شي نبو في عملية فتح صدر جمر شيكن جبو درخ از عاملهم از شغلهم من الارض يعني امكانياته منينه روجا 25 کانونه علوان الهایت لگل 29 حوال نخوین کارگر آلور لدبو آرد آل باجار قامشلو کار دکرن. دمجمیر 11 و نیف داگر کریا ترک اف دفر جی بمباباران کر. جبر بمبابارانه علوان به 5 حوال نخوره بگرانی بریندار دبا و 1000 تون آرد جی جبر جاما بلوران و پارچین بمبئی تلف دبا. صعفنا جت الإسعاف صعفناهم أرض دبو همي بو جام و پرچين بومبا باراني مليون كوني فولاتي دو روجان بينان مان حوالي من لفر برين دار بون بيتر جي صدي چل أرض ما تلف بو أمي هول بدن لموخلي بخن جبو پرچين جامي جناب 1000 توني أرض درخن لنا باورم ورا خوارن نلاور و نمروف كارم بخون كمان عجنب حطينا روجانا 105 تون آرد ريفبريا فرنان لسر 6 فرنين گشتي لقامش لو باجارين بيفا گريداي نودو يك فرنين تايبت 114 فرنين نان ستور لگندو باجاران بلافتكا ويچاغي جبر إريشا لسر دبوا آرد مليون و نيفك ولاتي دو روجان بينان مان جي جيانا ملت قرت شي بي جي كهرباء بو جي بترولي بو جي آفي بو رانا واجي تعدل مهات شخوا دبوي آرد بصوامع أو جي هدف كرد مخلية أزمة شكرية درباري فا إيريش يولوده ما نجارة أولي إيريش دكي ليزيدا داگر كريا ترك دناوا بازدا مهاندا جمن بيجتا ديريكي حفت عمبارين جنم قز علي عن عيسى دهر العربي دربيسي سريكاني أم الكيف التلتمري عامودي قامشلو تربس بيه وطويبة ياگر كيلكي بالدهي جاران بومبا باران كرنا